Kardom niliklar edbepi pinya birta angton pen arjuik tham. Forum for Hills Autonomous State Movement pen Phongnia Phong Klembang Kachetong Amai ke pado ponahut Sonia Lam Thea Puthak RD Doklong pen Kaching Kijithan pon busi Pherangkia Mayalong Ningje pon Kedamtang will signify proxy Bomtiar Autonomous State Demand Committee Asai Hemalong Article 244 Ikipapling Sirak Japanpura Forum for Hills Autonomous State Movement Asong Atum Phongni Phong Klembang Chingrum Amai Kang Yahut Chingkijithan pon Article 244 A Puthak State Sarkar KAC Lapen Forum for Hills Autonomous State Movement Chalang Pet Pen Vosti Kachik Lokaching Sia Rui Kaching Kijia Pan Kedam Tang Penang Arni Pen Chisiklo Bonda State Sarkar Lapen KAC Atum Apor Kachiton Tia Jok Ching Kijing Wai Long Le Det Lopusi Forum for Hills Autonomous State Movement Pen Pherangkia Thengno Lam Thiche Pakhan Itum Forum for Hills Autonomous State Movement Bini Aduntu Nitum Executive Meeting Tang Nipon, nitum lain Deadpan, nitum Pini Kachaparipon, Alam T, nitum Sir Bahini Joint Convener, Alang litum Ahin Benle, nitum Karbeng Long Aranapan, Papachini Pona, Alang litum Masi or Pilo. No, nitum Kachingwaipon, okay, Sony, Alam Tepensi, nitum Chingwaipon, Niltum, June Cheklo, first week, Niltum, Chief Minister of Assam, Lapendak Autonomous Council, Lapentum Forum Hin Pen, isi autonomous alam, Kachingwai Pon Jipu, Nitum Cheparai Pon Alamdo, Bonsame, Labangso, first week of June, Nitum talks to Ipo Banke, Nitum Muni Deadlock, Nitum a chief minister. Karbiang Long Aradatum Article 244A Hang Bom Langpu State Sarkar Atum RD Nang ke papi Japan non ke wang jivo sika cheklo ni phai kep Durmia ni Karbiang Long Arong so PD Folong Street Corner meeting pedo ponji pusi Forum for Hills Autonomous State Movement Atum Ben Pherangkia Thengno kaning jepon Toni parlo orthat aji itimodhe ami Forum for Hills Autonomous State Movement executive meeting ami onustito korisu ei siddhantor morme ami oha 2 tarikhe Dipur Town or Mass Podiat, আমি ষ্টেট কৰ্ণাৰ পথ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেই সভাত আমি আশা ৰাখিছোঁ বা এপিল কৰিছোঁ যে ডিফুৰ টাউনৰ যিসকল ব্যৱসায়ী বা যিসকল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আমাৰ বন্ধুসকলেও যাতে এই সভাত উপস্থিত হয় তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল যেহেতুকে যোৱা 40টা বছৰ বা 4টা দশক জুৰি অটলৱা ষ্টেটৰ বাবে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো ৰাইজে ইয়াৰ উঠি পৰি লাগিছে সংগ্ৰামত যুক্ত হৈছে আৰু আহিত যেটোকে এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ কৰা নাই তৰে পৰি আৰ্টিকলটো একাৰণে এই ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে ইয়াত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব সকলো বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট সকলো ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজে যাতে ইয়াত যুক্ত হয় তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান Phongnia Phong Forum for Hills Autonomous State Movement Klembang Kachingrum Amai along Assam Gana Parisot Karbiang Long District Amai Pu Daniel Timong Jetong Dunsi Article 244 Ia Puthak Lapen Forum for Hills Autonomous State Movement Pen Saya Muke Klem Kedam Rapet Japan Keng Kam Chejor Rapet Popusi Lam Thiche Paklangpon News Report KATV News Police atum kaike ta kachirok tok pen kiri ka kuru ka sai kedeng bomahut pinile thota police atum isi thetana mo kichun ponthu ongdung drakya do wai pen banghini karbia riso atum arikang samapor police rideng ka chingnanga birta longpon Khatkhati Police Station akang isi joy pen birta long si SDPO Rostam Raj Brahma OC Nitol Saikia Lapen Police Abitong Atum Khatkhati Gotom Bosti Towar Krong Pialong Keton Kilang Asai Pedo Bomahut Khatkhati Bongrung Arong Atowar and 2 Pen Kewang Bomb Ihum Tata Nexon AS09 J3090 along Kakurugnun Ahud Ongdung Sempex Plus Rocky Tablet Tapen Capsule Neptuno Kineplong Raki Mate Drugs Kadokawe Lin Pora Gram Paru Isira Troxike Prapo Ando Lapen Hitialong Kadokawe Anam Kuti Si Andoji
labang swalong bang hini karbi risto difu rong monjira sor chandra rong hang sopo tur bong rong hang lapen inura bang balipathar kathar ingtia rong asor joyram ingtia sopo bidya singh ingti pusi bang thek ponlo Kachingnang lokatum noramat Khatkhati police station along si Biponlo. Lapen bang hinya phanta karju pater tokasai pado bom lang pusi birta ki tok bom pora hut anke raikom sai ki atum pen pachinipon. News report KATV News. Lakhain koi rapor nilip MSC constituency ke parlo inglong ahawar ke do kidam tang aru ni phai sir kepen ni phai thom kep arni ni thomang bong RV ke jang chimit me pin na join he borlang swarat phonglang pialang roi lang ke thepen hem lang kang lumpen ki sung ka chetong nang rat ki sung ka chetong nang pinyar ni an abang ke hi thi ru pleng kai kaya phiseta ki sung ke pho ka chetong nang arat phan sarkar pen thang nat ke rap ke pidam awilang Bangso lang kithia hujjesmet Borlangso pasate rona rong lang ming terang rong don pli an ahem tun aphana bangki lang kang luma jok to tha thai awidet an pinlo Thirang kia tuma phan ka chithan pona tenke ajojirlo amek jang era pora hut ansi men lang nang ke to saya jok thang nat ka chitrek tun jia pora matsi chelongli kaching thang wok jia peria matsi awidet jok lapu ana lang kithia porsidami lapu si jopang thang ta patheang bor iloposi chithan pon renti Tuning region no nili tum la dak la alia rai long akai ge nang lum le pin la hit pin la posi ining chu pathe pen do bom lo no na dan ke nili tum hormu hem dukan ki jor hormu la pen hem hormu anta lang pon lab lo la pen lang pon pe hormu anta jor ta henu lo chu ta henu lo lukson ed lo asin litum takistung pik son si theglong lo asin nang litum pula ho konsir ke ja tum phanta ke chari tum phanta nang rap vek tha la pen nang rap tha pusi chuning ridon par pik lo mu bang ke nang than et ke det lo litum ta ekdom la hai ke ma tha ke sung pen ajat pen ma si ekdom aton ong ma si than et ke det lo stani tum pinang lukson lo pinang ke kiduk ta duk lo mi thang bang ta lang ke par ta mi to rok an lo asinang litum nang ra vek tha si tuning ri lo sar tum Halapu Joy Singh terang ahem along stami ahem amad langkang lum erajok kula da hormu kadu kabe suri thom kep su se hormu ke na hok pon lupusi chethan pon ingkelalo si ason ke prekali non lom pir the lom ke chithang plu alam thia son da thalo ni litu manata la phong lang so lang ke the putha pinang ana lang ke the pik pen pot kai ki kang num le da dimanta ing num la ba joksi nilitum la chukehela nili block pen kilometer ke troxia ke hello ansi nili kolat bilo pen pinana kang tui do lang aliara sitame lang naing lum chok lo pen lang ko anthe jima la so porbang chini ne pen puan naing lum le jima po masi nilitum ta me ibang anda chipi yok chitoro osan lo masi inting re ma porbang nilitum hem ka joilo anke hormu hota thang da chirim tikang tong theke delo masi la nili dukan bang ke mande nili kolar bang ke lang num chok lo pen penangana hormu pon lo pen ki pon pe hormu do anta chuyor ta hen lo enta hen lo mane ang ton thulab lo si hormu ke no long ke asa ba sita me ador so dak posi nili suring koi ba hormu ke los del pen la hai pen si mithang sumar dom han ki chu ki jun pen school ke pacharli ya phan la hai se atima pen an chot takali lang
มีทั้งแฮมีเสียงบ้องกิสูก็จะลังบอมตะดูละให้หุยตะมิละให้เป็นสิกิเลมมานอนนั่งกันนี่บ้างแต่จูจอร์ตามูวิเดลกิเลมยาตัววาร์ตาวิเดลละสิกิสุงองสินี่ลีตอนเสกิยาตุมพันมาเตกิทิกิดิงตุมพันก็ชินุริกังเป็นกันแล้วนังรับเวกฮะมันละบางโซซุงปีกันlo pen akidure plank sel lo posi ang rabek ha posi di CM sa Sri Muhammad al-Chinuri lo Bontai isi ke mang humi mi alama bangke arwe the det pena phi non ana bangke hi thi ru anta ke pleng thupo bonta lang ke the pen kisung ke phwar ra phan ke isi pen akera palidam dilang putap nang pachini dun lang ke the pen hem kalang kang lum pen kisung ke phowe ka bang phuatum amen habi rong hang joy sing te rang rolen kiling lapen borson te rang kado kavi don kep so se hem tu na tu ma bang ki phong lang pia lang roi lang ki the pen lang kang lum pen kisung ke phodun ve karata tum lo lasi kisung dera rada tu ma phan ke isi pen ke rap nang pale ji pusi non puanta towar chulang pon rin ti lo news report KATV news Pinya birta ki lan sikang ton lo domi thak me kardom